Nakasibnai balayat menta ka jingjob kamla kertiang dinsu nrei ka jingjob ka yai kren bat kersoi hapo ban yakhun ban yo shong sendon haka khet ban pen urlong ya ki jingpo sniu usam lakasi ubang ilatip kerteng u Erik nongrum kan rius nem Jakarta uban napo laj kor Shillong ubaya menta udang pulih Saint Anthony School Shillong Kendiat syaka kertiang din ke basi benai hadin. Uni usam lakasi ulayo banya shimbenta hakajing Yakob rangkensai hakajing Yakob jong ke masta bai saki arajar pendriu kebala pelong haka khat pratarik uyayong arajar pendriu haus susutham auditorium haka bahang ni ulayo ban besut kli asenda jong unong job kata haka kerdan kebaar. Kumban syubatai benia baka bai saki kaladei kata kajing lek kemen tamasa jong kijai pendriu Punjabi haka bayakan ni larake haka ayom ot kejongki kebaman la usnem. Wal ada kejing Yakob rangkensai ke balawan poi da kijai penriu baper bat ke bakampun hinaki kidai kijai penriu Punjabi penpan klempep usamla Erik ulayo ban besut kli yalade hakane karensan ban poi sendon ru haka kerdan kabaar bat ru ban wanra ya kanam ka buram jong kejelai barakawai namar udai tang mau hiu samla kasi ubashim benta hakane karensan Yakob Habayo penyakren bat u leng baka phone call ulapen pau rubaha usnem banwan un sayakun hakajing Yakob jong ka Master Tin Royal North East arajar apnyo kabaon pelong hakuati asam hakanyau tarik ukala lengkot arajar apnyo Usamla Erik ula syajid ban mikmat na kejela ban peni ya kejing koridor jong karyam tenrai kasi bat kejing itnat jong kejela Ulayatu rubalada un poi hakliar kanam un ra ya kasur ban pensngau syaka pertai un yang na kabenta ka hokum ubalamat haki kindiat snem Ulayatu bakaladon kejing yaksaj ya kejing pang kabala ban keta ya kabor perkat kumta kum usamla ubayakun halor kini ukwa bama u un long usamla uban ai kanuksa syaka pertai lengba kejing ya lenti kaba ban job lengba kejing syakren kejing syak bishar state hakiwei kini kilong kilenti ban job ula ong rubakum upriu ngidei ban I yalade baladangi don hakinu ki bentangi hab ban priang kumbangi long namar om don da menure menu bala ban ajing I japi lajno nakalade bapi ai bat kababahi kadei ban om yanujor yalade bat kiwei kumban syukudau baha usnem arajar arpusan usamla Erik ula job bat ula yo ban pat yakanam kum urang kensai jong masta nature mekalaya arajar arpusan ulaya thu nadu ba udang dap khat wis nem Jakarta ukpa jong u la I no syadin ya u bat ya kakmi jong u kala long kanong muna ya u kajing ta kabuan hama namal ba nampak ju participate yang tajin before lain ajile ama ya kamu spend nature meghalya kamba hakatu pada ngidan ta introduction ba ya ka costume ba automatic ipet ka costume ba introduction so hakan ta mesta ba sakhi bangale tadi ka first time ma bangale apajin ba kikli kidan ki judges ba ki bawan na ba hidan ki bawan na po hidan kun nursery shooting ma inam dia shooting in SPNI India tapi thapa international so kitu ki bon ki dash bawan ma sabangan poi ka jinjok tong tolong ka ba bha na ma we have to go through the ni hab ya na binti ka ba lang ka ba bha te banjang to hasti su haki brio te kila bana ba ka so ma ka ba ka te pa ka so ka ba very difficult ka banjang to stage tambalang kating sa system pa dahil ki ang mga jing sa system te ginidbo ba jing duway ublay upilis ng ganyan kalat ka pang tayo siya ka thong te so namata ka kating thong haka first round taday ka formal round baka introduction round abang thong ka black suit but ya ka traditional ka kafi traditional dhara but ka kabang design kan dhara baka paila so ka second round taday ka Punjabi traditional round but question answer round alap phong ya ka Punjabi traditional ring ka baru paila baru ring ya te hadin mga yo ban syajin mo kum umur sa Baisakhi 2026 te kading tumu jonga kalong ban yashim benta ha ka Master Team Royal North East 2027 te hakan ye kum bang syajin kum finalist Nakau kenan bang sanghu mo bangan represent bangan ni khamat na mata ka jala jonga bangan represent ya ka tradition by culture jonga mo hakan ni ka national stage kalong nakajing tumu jonga ako ataman pa siya ka thong but ako dan represent ya ka state jonga ta ako dan pili kanya ka beauty jonga ka state jonga kajing beauty jonga ka state jonga ba ako dan pili ka pateken ka traditional jonga ka khasi ban mixed ang ki khasi pana in every other language ki badan for using reason ka daw bangale nga tang banle ka pajan
Namal bangai ibon kinang job ki balak job sabar ikam to. Kinang job kila te bandre sa ka voice ki. Use ka to ka platform bakin yo bandre ka voice kan bakin yo banjang na mata ka ka badai te na mata ka youth na ta ki pamlama ko masilo. Te dang apoy do haka clear jong kana ma'am. I will use my voice kan. I will use my voice to stand for the right. Namal ko makita I'm na advocate na mata ka mental health, body positivity and eating disorder. Namal for the past few years ngala siya bully, criticize, but ngala siya fat shame ta haka society nga. So nako adan shame ya kani ka bentaken dong nakani bang alit crew nako adan yang kay nako adan yang naman taki way pa de bang I want to tell them that they are not dealing it by them own self. We should love ourselves. Naman, we are perfect as the way we are. Hindi man hindi la jang pidang la jang naman halas last day. We are the only people that will love ourselves. No one will love us. So we are the only people that will love ourselves. No one will love us. So we should stop comparing ourselves to others. We should stand for ourselves and speak for ourselves. Kaya nakapan na clear dito ang kanama, I will use my voice to stand for the right. Kaya namal ba kumala ang eksamen ba, ipato nga ilaksad, o pangalang di harassment. Kaya nga di bakal na iyan, ta imay yung ate iba lang yung strong kan, hard work kasi kay stom yung kapin po yung hakan ni katang. Kaya dang haban ong nando ba di role model yung hindi imay namal. It's all because of her hard work and her love and her support. Mga ganang niya ta. Takin people kikray ban judge kikray ban judge through our appearance te. Like ta sumo ta nga iyan kung takin kikingal kung close judge mi some step mo how that person is kung takin. So ngan yung bang kata mo na haka first time mga hapa pa yung 3 Kibreo kidan ba yung ate kiyana ukibas nga pibalang kung takin yung kung pila kung takin. So that is the message that and share kanya ka whole world in mga kapatid ko ba. Even though we are judged by people, we should always accept ourselves na we are perfect as the way we are. Kaya nga kada i-airing ng room. Te ngarang ni ka second year nga ha po si Anthony School siya. Te nga ka ba nga he ha silong ng Khalya. Kaka small village po like ko.